Marcin wan phai haki jinglek Champions League job put ke Real Madrid but UCL Bteng namjop ke Arsenal klaim da syarem haduk kat Arsenal liem ke PSG but kumjuru ke Man City te hoi prolog haki jinglek Champions League jong ke match ke bahnyo penkendit ke Bodo Glimt iaka Manchester City da ke baga Manchester City ke liem jinge but mat ro iaka jing syarem hadu lai lewi gol but pelim ke Arsenal iaka Inter Milan leng ba lai lewi gol artili ki gol na Gabriel Jesus but ka wena joy keres wan phai biang ke Tottenham da ke jing job Arsenal cool Persia iaka Dortmund but kendit kensan sya pelim ke PSG haka Sporting leng ba da lewi gol job ke Ajax lewi gol iaka Villarreal but Arsenal pelim ke Olympiacos iaka Leverkusen kut ka nopeli haka jing khai welewe iaka Copenhagen kat bah bangi phai pat nagleng jong ke Real Madrid ke lala ban job da ka batep ke put iaka Monaco nreluwe gol Artelina Kylian Mbappe kabal pelong yu ban poi hadu khatwe gol hagi nrutli ki jing lakai haka Champions League haka ne ka season but ka wena Vinicius Junior ka bre ka gol ka banang kong jungu haka ne ka samoy haka jing lakai Champions League but kum juru lapan bu Arteli ki assist na umas tantuno ka we ka bre ka first goal jungu haka Champions League but kum juru Bellingham ulio ban tep ka goal jungu ka de ka first goal haka ne ka season na du upnai November but ka we ka de ka on goal kublei shibun